mada wanni akka dardaraatti yeroo teenya ta'ammaatana nuti godhuu qabnu wanni nuti beekuu qabnu nama tokko jira abbaa gaarii ilma isaatiif gaarii yaadu aniin kun abbaa gaarii saniin fakkaadhamoo ilma abbaan gaarii yaaduuf ka gaarii abbaa kanan qeeballe saniin fakkaadhaa nu hundi akka dardaraatti akka shabaabaatti iflaaluu nu barbaachisa fakkeenyaaf oduu bareedduu lafa jirtu qur'aanni jalqaba durirraa qabee ilaa qiyaamaatti galmeeysee lafa jiru maalummaa abbaa gaarii ibsitu hammeenya ilma hamaa ilmoo caaqii waamicha rabbii waamicha nabii waamicha haadhaa fi abbaadhaa hin awwaanne seenaan nama yaadachiisuun lafa jiraa jedhan duba suni maali jennaan nabiyyallaa nuux yogguuni firoorroon itti jabaattee rabbii khiyya ana mabooda roorroo tana dadhabee mala naa dhawi ji'eenii iyyata rabbii san yogguu galfate rabbiin nabiyyallaa nuuhin doonii tolfadhu nama sitti amane hunda doonii tanarra fe'i achi baasi warra si booda hafe hunda lafarraa galchinaa ji'eeni yeroo san nabiyyallaa nuuh doonii tolfatee nama silaa itti amane hunda doonii sanirratti fe'ee ilmi isaa irraa hafe duba yeroo san abbaan kun gaariidha rahmata qaba hadooddi qaba ilmoof waan gaarii waan yaaduuf yaa bunayya ilma koo yaa ilma khiyya guyyaan har'aa kun ka duriin adda qilleensi durii fi ammaa kunis tokkoo miti yoo halaakamuu barbaadde malee yoo nagaya addunyattis nagaya akhirattis yoo barbaadde azaaba jalaa baatee jannata argatuu yoo feete irkab macanaa ilma khiyya doonii tana nu waliin qori ummata doonii qoree deemu kana waliin atilleen qori nagaya addunyaa akhiraa akka baatu yaa ilma khiyya ji'ee abbaan wanaadaa jedhan duba itti lallaba jedhan yaa ilma khiyya ji'ee mucaanis ka ajaa'ibaati anaa fi ati mucaa kana fakkaannamoo maali waan ji'u yeroo hunda if gaafatu nu barbaachisa akka ilma namaatti keeysaa'u akka shabaabaatti yeroo san mucaan deebisaan isaa ta abbaa tana quban qabu waan abbaan ji'u waan hin dhageenyeef jecha sa'aawii ilaa jabalii yacsimunii min almaa nurraa dhiisi doonii muka walit dhoyteetin bishaan gubbaa ooftu yooniif achiin rurruuqameen beekaami ani fiinxa gaaraa irrattiin bayaa gaara sanirra yoon dhaqe bishaan achinna dhufuu hin dandahu gaarri sunuu natiisaa doonii tante hin koruu ji'eeni abbaan akkanuma wajjiin لا عاصم اليوم من أمر الله يا المخية مرتي الراتنا مرتي دورين أدى تركان فين تراتنا فرطمو ديمتو في تدور تكامتي أرى عذاب ربي جلا وني نغينا مباسو إيغا صدا ربيتي إيمان يوتات مليهن جروم يا المخية أمني ربتي أنا تسخوتو دوني تنون ولين قريم ورها لا خمرة ورب شنجل رروق أمرة المخية هنتهن أصوجي أبان التللبو أصو إنس أتشي فالما ساد أبتي قبتو قرف فالموم وحال بينهما الموج دنبلين بشاني نبي الله نوحي في مجا جدو سيني نوحي في مجا كسي أدام فوده مجا ور بشانجل للروق أمرا ور غرق أمرا ور هلاك أمرا تهيج أندوبا بكا خانا ونجبدون أكا شبابات تلالو برباتشسوم وامش ربي جلا أوات الجرام وامش نبي جلا أوات الجرام وامش مؤذن شنن صلاة مسجد هندال اللبجرم وامش خنا جلا نتي أوات التجرمو موتين أكا إلما نبي الله نوح سنتم أسمتين صلاة أستو ناف دقيا تناجج ونن أفدر روف انجرتم خلاص شننو مسلاتو ونن الرابر باتشسوم جتشا جرمو مالي إفلالو برباتشسا osoonu bakka san teenyuum osoonu waan waliin beeynu sanirratti teenyuu laata osoonuti achiin kaane osoonuti waamicha rabbii waamicha nabii waamicha muazzina masjida hundaa lallabu jalaa osoon awwaanne laata jidduu sanitti duuti dhufteen nu hambiftimoo achitti bakka sanitti hafuu teenyamoo maali waan je'u nu hundi if gaafatuu nu barbaachisa oolmaa laallatuu gaarii nama waliin oolan laallatuudhaatiitu gaariidha saahibni yeroo hunda murteeysaadha
ammas karaan kara jettee deemuu dura nama karaa sanirra deemu laallattee namoota sanitti eda'atuu barbaachisa. Imaana yoo taate malee rakkoo teenya ta'ammaa tana jala jiruu rakkoo jiruudha, rakkoo jireenya, rakkoo imaanaa, rakkoo azaabaa, rakkoo du'aa hunda jalaa bahuudhaaf imaana nu gaafata. Laata imaanni khiyya maal fakkaata jennee qabxii lammaffaatti akka shabaabaa of duuba deebinee laaluu nu barbaachisa. Inni sadaffaadha ilma gaarii abdii namatti horu, nama gammachiisu, ummata isaallee gammachiisu. Namni waa'ee isaa kana dhagahu, namni rabbii fi guyyaa akhiratti amane hundi yogguu deebisaa inni abbaa deebisu san dhagahe ilma san tahuu hawwu. If'al maa tu'mar. Ijjannoo shabaabaati kun. If'al maa tu'mar. Waan rabbiin gubbaa si gallaate, waan rabbiin kan kee dalagisiin je'e dalagi yaa abbaa kiyya. Waa takka hin yaadin, waa takka hin sodaatin je'eenii je'an mucaan kun. Inni sun eenyu jennaan gurbaa dardaraa albaarrul mu'min, gurbaa gaarii rabbitti amanee kabaja haadha abbaa beeku, haadha abbaa tolee isaanirraa eebba fudhateetiniin je'e waa'ee oduu sayyidinaa Ismaaciil ibn Ibraahiim ilma nabiyyallaa Ibraahim waa'ee isaa laaluun barbaachisaadha. Shabaabni yeroo tana namoota akkanaa kana yoo of dura laallee seenaa tana dubbifnee imaana keenya chaarjii goone malee rakkoon waan jajjabaachaa jirtuuf jecha. Mucaan kun yogguu murtiin rabbii keenya biraa subhaanahu wa ta'aalaa abbagga kennamte abbaa kana fatanuudhaaf, abbaa kana qormaata kana ni dabramoo hin dabruu rabbiin laaluudhaaf mucaan kun abbaa kana qormaata kana akka dabru gargaaramu, abbaa kana akka qormaata kufu mucaan kun abbuma saatuu gargaaramu maali waan ji'u irratti yogguuni fi rabbiin qurbaa jaalalatiya barbaaduudhaaf ajaja kiyya godhuudhaaf mucaa kan kee qalii ji'eeni murtii itti kenne rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa manaaman nabiyyallaa Ibraahim garsiise. Tokko as keessa wanni jiru mucaan kun yogguunii fi murtiin tun abbaa dirqama kana na kennamee je'ee yogguu abbaan himeef deebisan darajaa duraa irratti xaacatan li'abii abbaa kiyya awwan atinaan jette hayaa malee maaliin waa godhuu dandaya je'ee ajaja abbaan dinne waan abbaan dirqamni itti kenname fudhatee je'an. Lammaffaa wamtithaalan li'amri rabbihi dirqama rabbii isaa jala deemuun qaba, dirqama rabbii kiyyaa jala deemuun qaba jechuudhaan murteeyfatee abbaa garaan dadhabe ajaja rabbii qofa itti tahuudhaaf malee silaa nama taate ni fudhatu abbaani. Abbaa kana laalee mucaan abbaa hamilee itti godhe, abbaa jabeeyse, abbaa kiyya fuuldura malee if duuban laalini yaa abati if'al maa tu'mar. Abbaa kiyya dirqama gubbaa sin laatame, dirqama rabbiin gubbaa si kenne, waan rabbiin kan kee dalagisiin je'e dalaguudhaan rabbii kan kee gammachiise, waan rabbiin dalagisiin je'e dalaguudhaan rabbiin kan kee akka sirraa jaalatu tahi satajiduni inshaa Allahu min as-saabiriin. Yoo rabbii kiyyaan taate atilleen anaa kana warra obsurraa tahuu na arguuf teeysa ni obsa. Ableen arrakaahi yoo rabbummaan kan kee sirraa gammade, rabbummaan kan kee sirraa jaalannaan angama kiyyaan if kenneetin jira abshir yaa abbaa kiyya je'eet abbaa san hamilee jabeeysee ajaja rabbii akka abbaan galmaan gahu gargaaree je'an mucaan dardaraa kun. Badiin teenya haadha abbaa keenya maal akka godhu jirtu walummaan argaa jirra. Miidhaan rakkoon gama jiruu fi jireenyaatiin maqaa keenyaan haadha abbaa keenya irra deemu jirtu walumaan laalaa jirra. Haadha abbaa bakka waa godhuu fi dandeenyutti, bakka haadha abbaa keenya gargaaruu dandeenyutti haadha abbaa keenya irra ba'aa taanee haadha abbaa keenya duwida kutaa jirra.
haadha abbaa keenya yaada naqaa jirra, haadha abbaa keenya hiraar keessa galchaatiin hin jirra. Oolchaan har'aa dhabamnaan haadha abbaan keenya hirriban qaban, waan gaafanne dhabnaan haadha abbaa keenyaa dhumattee jirti. Nu har'a mucaa kana fakkaannamu akka dardaraatti haadha abbaa keenyarraa eebba fudhachaa jirra moo isaan kanaa maal godhu jirraan? Kunis waan nuti of duuba deebinee ilaaluu barbaachisu. Tokkoffaa waan nurraa eeggamu sodaa rabbiiti, rabbi sodaatuudha qabna. Lammaffaan kara deemnu saahiba laallatuudha qabna. Sadaffaan waan rabbiin dalagaa je'e dalaguudhaaf if qopheessuu nu barbaachisaa jedhan duuba. Wanni kun waan namni ufii gurratti as hiiqee walitti hasaasu, waan namni ifii walitti himatu, dubbiin tun dubbii silaa waliin ta'anii gurra wali himatan halaala jiraatuudhaaf, bakkis nu gargaaruu dhabuuf, yeroollee nama gargaaruu dhabuudhaaf halaala wali qaaqu jirra malee waan silaa mana cufannee akka namni biraa nun dhageenyetti suuta walitti hasaasuu barbaachisu. Ergaaleen kun hamasatun fi udhuni shabaab, waan gurra walii himuu barbaachisu je'ee katabe namni kun yogguu waan kana katabu. Inni afraffaadha ashaabul qawiyyu daciif alcafiif, nuti dardara jabaa iimaanni isaa jabaadha, cibaadaan isa bira jabduudha, jaalalti rabbii isa bira jabaa, jaalalli nabii isa bira jabaa, waa hundarra jaalalli masjidaa fi jaalalli qur'aanaa isa bira jabaadha. Jaalala dardara maqaa ifii tiifatuun, gurra ifii tiifatuun isa bira jabaadha tahuu nu barbaachisa. Waan seenaan qur'aana keessa barreessarraa qabee ilaa ammaa deemu jiru islaaminaa nabii keenya dura alayhi salaatu wassalaam. Nabiyyi rabbii nabiyyallaa Muusaa yogguunii fi biyya Misraa tana keessaa ka'ee lubbuu ufii sodaatee biyya baqateetiniin je'e osootuma asii Madiyan Shaam tana deemu jiru rabbii isaattis waywaataadha. Osoo deemuu ganda tokko dhufe duuba, osoo karaa deemuu laga tokkorra dhufe. Laga kana yogguunii fi dhufu nabiyyallaa Muusaan kun namayyuu ka humna qabuutu beeyladaa ifii bishaan obaafata, re'ee ifii bishaan obaafata. Jarri lameen tokko dhalaadhaa, dhalaa tahuu wajjin moggaa takkatti achi bahanii isaanii dhadhaabbachaa jiru. Nabiyyallaa Muusaan jara humnaan bishaan fayyadamu kanas laalee, jara moggaa qabatee tattaa'u jiru kanas dhaabbatu jiru kanas walin laalee, qaala maa khaxbukumaa, maali obboleeyyan kiyya ummanni obaafachu jira, isin hoomaan obaafanne ji'eenii gaafate duuba. Yeroo san jarri nuti ufii akka namaatti shamarranii da'iifaa humna dhiiraa wajjin qabsoo goonuun hin qabnu. Abbaan keenyallee nama guddaadha. Kanaaf jecha warri humna qabu obaafatee irraa haa dacha'u, wahuma hafe boodarra obaafanna. Akkasuma wajjinuu dhiira wajjin laaqamnee hiriiruu kanallee iimaanni keenyaa fi hayaa'ni nuti qabnus waan kanaaf nu dirqee firraa moggaa takka qabannee dhaabbatu jirraa jedhaniini. Yeroo san nabiyyallaa Muusaan eega dubbiin dubbii humnaa taate, eega iimaanni rabbi sodaan hayaan isin qabdan dhiiratti makamuu isin dhoorgee moggatti isin baase anaa fi isaanii jedhan nabiyyallaa Muusaan beeyladaa isaanii san yeroo obaasee fi beeyladaa isaanii dachaasee fi kararra buusee fi deemaa nagayaan galaa je'eeni quuqama inni qabu, kabaja dhalaan isa bira qabdu, kabajaa obboleettiin isaa isa bira qabdu dhaluma tahuudhaaf namni hundi dhalaa manaa qabna, nu hundi obboleettiif biraa qabna. Kabaja bareedaa kana godheefi ijuma obboleettii isaatiin isaan kanas laalee achi booda guujarri re'ee isaanii yaafatanii kutan caayaa dhaqee nabiyyallaa Muusaan achi hara baafatu seene.